Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, daka education loan, pila urban chukol ha number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Ka research cell ka badai shibenta ka snat trikam jo ka Khasi Jaintia Welfare Association ka bape ka bha kamiat aka emlang ka salang kham tam banwat benya ya ki jingdon kam ka jai beri khasi ha ki benta ba pher ha ka khat khandai trik unaila araja phulai kalara khie ya ka lingkhu snam ka bashipho ha ka jingelang ka bashongkun ka long ha dinam hall jayao shillong ha kini ka sngi kini ka kunhun ka lapun ku buram ya ki saungot ki khrau parkhat jong ka ri Khasi Jaintia bakan thop ya ka kong Sweetie Mon Rinja uba Soren Kongsit uba Piti Marwen but Reverend Father Barnes Mauri kibla no senyang sya usuk thiar ha ka thok katar jong ka jai ben riu haringkat ka jingsa khilang jong Professor Desmond Kharmoplang ubla long kum kongsan ha kini jingelang u chairman ka KJWA u Professor SS Majau u vice chairman u Dr AW Rani u president uba G Rinbon u secretary uba SS Rinja but giwe kibla sya khot ngobha Masuk belum masuk kena orang nak joki berasal nama kide ki rawa kiba ngelaju dan kerja terelang kerja dan sedang kiba jer kertanya ikon Sweetie Mon Rinja kiba kapor mengenang join kapor mengenang rungkam kapor nebu mi lalong kime kiba betul di jebun apa yang cumi aku buat sebenarnya kampana aku buat bagi pada tim apa ni asal apa horsu building dewi betul dewi baik saya kumlu begini benda aku kamu jam apa ni trade ngalar tu kecil jadi bagi aku yang ketua kata buat aku pulih ya translation ke ile so ke kot Gitanjali buat ya kini ke kot ke mau bagi pulina kamera juni ko hospital buat ya kini ke kot perlu ngelayo lah tapi jing spun juni pengantra syahwai ke international seminar penganyo kan sam dah ko pulih di translation di ba koror kata-kata ko ikon dilale untuk buat iba surendro kongsi ide iramba iba itu aslam wan ide mi iba ilam ina shiki shnuren shiki than poi akapor bangi nilai iba yiki nom than jan ni poi shino shiki khapo juga asam shino shino umsiam nom try por adam batunta terter wan hakitu bipor lawan itu ba surok ketika kau iga surok hendo bagi kemau hakwe kesini bagi yele ba surendro ni apa nya senge kekali jumi nomor kesong kau hati klau apa dari surok bagi nur dunia nata inti kemau ini keke iba surendro ilai kaina bai lema ni gedong khai menang lewat iki barom ki baju iki kana jewai iba i Father Barnes iba di Junior Selok akan thokta kantor bele ide iba konsep juga Khasi philosophy but kibun di lectures bagi jingthok juga bersyukur akaja akata kajinya haka jing selok kebangan juyok polisi bagi Father Barnes iba pidi somme na kemau hakor bangan senang dan sudah na college pada juyok kamu lah radio mi ladon untuk buat season announcer untuk but
kedua program juga PT Mawai Bangamna Angklet kedai ke program kebah ia kita ngatrai untuk por Osishamu kedai ke program kebah Kersil kedai ke program kebah Logo Yitmi kedai ke program kebah Tei kebah Marwa bat kebah Pentemai ya kebah Perkat kebah Perdan atau Ibn Salam kibun ki lessons kiba lemah ni program kinong sama atau kebor kiyo tegani kecil yo usam jo kini di sambut di program kalau time ni kedai biang por tu kata but ngasko burung bandan bersyukurkan akan program akan resmi lembah ini program kiwi lembah ke jingkre di bawah untuk research sel pilapan Aiman Sim ya bun isamai kihabri kiba dan kiba syukur hari program kita bak kibaran sebaru ba kin dunia kin perkat but kinyo yang kejengsen jengkrau kinyo kejemul nak ni ke moto kenika kentien pira ke wapi kenabo yang tak seng mensyukri yang ri bagi kejap beri. Kadai ke jingrakhi ya ke jingdap si post nem jong ka research cell. Ka research cell kadai ka tanat rekam jong ka seng Khasi Jaintia Welfare Association. Ka Khasi Jaintia Welfare Association kadai ka seng kepala seng dan kasnam khat khandai spa nyo penyo. Dementa kala akan jo sa ka sa kundus nem ai. Kadai ha kasnam arajar khalai ba ha ka jing perkhat kam jongi kum ka seng ilas ngudai ban penmi no ya ka we ka tanat ka pakerpang kata kalong ban fokus lane ban pelik jeng berkerpang tang hakatho katam kajing wat penia nata kadao ngiseng ya kane ka research cell kata kamot hakasnam arajar kaplai dia kane ka cell ngelayo ban sud ban syore ka haka arpau tarik jong prai bokra arajar kaplai de menta kasngi kala kenjo sya kajing dap ka shi phosnam Hagijing sya kajing dap spusnem kura kadai la sai kasngi ten reja ba kadai kasngi ulai tingi pelong no ya program ta kasngi ke te kane ka jingrakhi ka jungi kala dai hisnem kanthi ni play ya kane ka jingrakhi ka jungi hantai po mo kurwat aga arpo terik jong brain August jo kasnem arajar akuar te
di hangtung ya rakhe tak bangi pli ya kene ka jubili ke bangi khat ka jubilitin bat lengba kini kisdam ki berada berawai bereng yo ndap pun ba ki program ila yo ya kaban pelong ya ki competition prepare na kaban tak ki nasbul ila yo ya kaban pelong ki seminar ila yo ban pendap ya kini ki kam jin ai jin arab jungi ya ki konsulat hakabede pakamau peruan nantang ila yo ban pendap lu hakaban permi ya souvenir kaban dari mana segi kalami gila pendap pun lagi kam lembaga kada kesnem bat mata kesgi ngia kaliap perdana ahli ke hakabai pada seman karma pelang ilawan lembang sam jungi akan kita program jungi ti kuman suang ipi kani ka sel ke jungi ka thong ke jungka he kalong banle ya ka research sane ke jingwar bania hakabade kari beca berbe ti hini spusnem iba lengkot iba dem ila ya persang kar baila ala ibu ibor te ke bangile kalong ila permi kan tu kena teliki kau ngila yo ban permi ya ka kod hakabede ba ka jingringa panongwar ka turu ka dei ka bangile ka project research project ngila ya panongwar ngitip ya ka nongwar kum kawai na kari ka bala paunam kan ka ringam tingi kidan pa gijing ka bakinong ringam ang tu pia kendo teka pelong yang i bangin naik benwat bania ya ka tu kai tingi yo ban permi ya kawai ka kon ka ba lai ka teng ka jingringa pa senong terang ta pada ngila yo ban pelong ya kawai ka seminar ka bakarpang halor jong power ngile e kane na marba kane ka subject power ka don ha ka jikuli jong kna ki kuli ka usbi ka khasi ke dikiton ki jinge ka banyo ek material ki jiko kater tingi skudai ban pelong no ek seminar te biasa kata ka seminar ngiyo ban permi ya ka kon kata ka de ka power khasi tingi yo ban permi ya kata ka kon tenang ta pada ngila yo ruban permi ikini kikot pada kibedai barki kena school puli nama kani ka kot ni phai ka school puli ki kena school puli ki jongi haka bedai baka subject khasi ni i baki duna palat kikot ki bapatai spang ka grammar khasi di tentang ka khasihin dan kiwai kikot ro tan rena ka banta ki hybrid undon tingia persang no nakalang jongi kum kesal tingi treng ya permi tingi la permi adu santali ki kitab kapada ina adu kata ki jing kuliah kena pasuan tu terter ekene ka kor kala rung ru ko kasala bos ke embos te ila ayat mentaba ngidang pengkre mentaba permi ya ki kor kramar haga bede ka subjek khasi haki kelas ki bakam seneng kita don skiwe ki thong ki bangidang ya bu jing ru adu kenungin la adu kenungin demla atau yim tip dan rengi persang padon ai ko phatam awak minta kasngi hagane ka program jeng rakhi jungi hagane ka lengku ba shibus nem ngilas ngudai ban penkup buram ban ai kuslam kerpang ya kinong thokot ki jungi ngijit igini ki sangut hagane ka sngi minta dai namar ba yui ba kini ki sangut kila no yo sinyang bukha we sa ka thokatar ki sangut ki bala no agi bala ayo ya ka kuslam hagane ka sngi ba yui ilong i ba piti marwen ibala tho bun tli ki kot sanpu tli ki kot la tho sanpu tli ki kot la tho par khasiru la tho par pharang la tho nang ta iba soren ro khongsin ini ba soren ro khongset la tho nang ki la janna par putli la ki kot iti kam specify kini ki kot ki bedi ber environment kamar yang ka culture kini tai la tho bun li ki kot tenang ta I father Barnes Mauri iru la no senyang sibun hati kot par khasi ba pharang ni tho nang ta pada ikong situ menrenja ini dah tahu bon lagi kot santai kot orang ambak lain lah tahu be di habangi ya pet ni ya bisyare usunyang baki gila no tengi skudai bangin sen burom kenya ki mde bengi siu keliang mde bengi lek keno keno handai kum kejing itu ya kejing sekri ke jumpi ke jak mde hak tahu benar kan di nak tak tahu ni ya kot ki sakmat kinuan tengi ya ai kena kejing oh ikong situ man kumpiong ide I barayo ya kato kadan OCS kita kupor ke orang ke Assam Civil Service di banengkong tam na pedeng ki kentai khasi ki jongi ban pas ya tu ke exams ngila jui ai burom teng ru I kata long wala kalong informally ru ji itu ya kata bat nolor kata nolor ke jing sekri ke kam sarkar ka paidon hadin bila ajuan ko university ru I kong suti monja ila IT ya kapor ka batam ka balak ke jongi na ke jing trei ke jongi kum ka sekri sarkar ha ka kam thokot berkijing thok kop ke jungi perbuat kedai ka subjek khasi jong ka culture jong ka riti ka dostur kine kiba ramdei bi thok mai
rakamnya arku we bagi nok bagi ni kadang ni semua ban ai brom ya kajing no senyang jo i sana tu takkan kasih i mentakas ngi pina pai bhai kan kajing pun ku burom ngi ong bai kajing pun ku burom kajing sya kadai ka kenja award kan ni te henry namar bang impatla ban institute ya ka award nama larangi institute dia ka award ni hab ai kerteng ya kata ka award ni hab don da ka financial estimate ya kata ka award baka dia benong baik man kasnem ni hab ban draw ki kriteria na ka benta kata ka award tina mar bang impat la ban le ya kata menta mukmak ni nang sui ai sui gani ndena kalian kaseng ngidang ya perkhat ba ka kenja literary award min sa institute ki por ki banwan ban ai skidam Pinapai na kajimi dari kot khasi, ya kerana nak kot khasi juga. Kumpa kalau mata kinong tok kot khasi kelaan kambu. Jika literature khasi kelaan kampiu, kinong tok kot kila sedang bami. Bat walaupun bak mata kini kibarang kam samla kila yawan sekemat bantai kon. Kini kali ke bentang ke bang ai jikar mensi, si kada ia kerja penriu. Tenre habatho ya kot kita pun pergi cengai. Rebu kicing ke bakrau ton kelong ba dapat mut ban permi ya kot menta ka bai permi ka rem ke ban di kitu ki kot simpor ha dan nama kata ban permi bai shon ya ka kot nai kerane ka bayono tang ban permi bai shon ya ka kot kalon ka bai stom te kata ka de kicing te menne don tu bui buri buan hang ne ban ya kenu kan ni batwa ki kot si kita ki kot research base ki ba biang ma kita kikot sautu lagi kikot waranga tena kita ki sautu lagi kikot nala ayu ke circular bangin penmi ya kawai kikot ba kata kikot kade halal maaf ni kata ka ba kabla lum janai ba ka research sula da ai ka manuskrip usana ngala pen tingi dangi perkhat ya kata ban penmi bat katun su kawai kikot kepada isipang kini ki marklau kebetulan hakari ke jongi kaba larim ha kata kikot ba pat ji penmi tingi dangi perkhat ba ngedanya examine ya kata aru dalam kepala ngi Hakabaide begini ki literary competitions bangi pelong mangi ya ngiju pelong art ligi level kawai ke di inter school kawai ke di inter college hapadang jogi kena college bagi ke kena school tu pemakalong haki di kena stem ki belade bangi pelong am te nduna hi ki khatsan arpo ligi school ki wan shakma ki college su pita hi ki hapo si photo ligi college ki wan be shakma tamalong ki ba khambon hi ki ba hangni ha selong ba hajan je ba selong Kiba sabar tela kami istom makin yawan makal ajangan nama bunsin ngi jupulong ba ki GPG ini program jungi. Tendai kumbangi i kalong ba kidon higi bawan namut ba kidon higi kena kiba don interest sa katam so kantam. Dan kata kalian ngasnu ka I mean sim bar ka jitri jungi ngasnu kam le no egin ba ki yawan sakmat to.